Ari match second semi-final of the day. Ari orange sangda khalaiba hina nungbi khulan katamnaw long kala white aina black shorts sangda khalaiba hina halang katamnaw long ne he kanishi we winner hina hushu katamnaw long le final ngreugi sina initially hushu katamnaw long na final on the bus tiling rai khaina then he kibashi na yusa nikla former champion hushu katamnaw long na halang versus nungbi gulen we kuyu bashili ngareo kwai prepare saira yeruina kangreo he aji we semi final second match he knawane ngareo ngan hi yengai lala atamma leiluim na Jaina shofuli satta khlaibing masi khrang hongli satta khlaibing nala shokyang miselo match he thala khai match sara Indian salagra nungbi kulen we striker na atem sa kwai salaga halang katamnaw long we defender na clear samira ball throw in for nungbi kulen katamnaw long match second semi final kala ajwi kanawa match ngasara akamawa kangreo he only final jaina aji dim he kichiban na mathama igji he semi final line na mayang phok ka finally tum Kipashilu huisikla kichi decision ko kuile saklaga match ache ne yang phoki jine players kanini na lungsan laga nang romi dalaye match hapok cham fuye hotel le jamang da khlai ping jin la tot mang laga phaisa shama beung san au ba ye kala shai muhung da khlai ya athei jila vam khui laga shok chan laga shai maman da yang milo kala achi itu me khangreo hile itu me khashik ba ya DKS we president na la rang rumi dale yarwi ko na pang lai na ka phemi se mulung chang lagi na fans kanini shina mulung chang lagi na gohodale team units kanini shina uklungli seha sak zak laga players pingli hapta ka ayam shok papang sak hapta ka mixang langi na yang ra laga seha sasang mi laga achi rang rau da klai ne itum year bing nala Ninya wong lage ne yam quick fight sa here we kuyu bashi hina RKL we former champion hushu katamnaw long le akama final ngreu mira volunteers khini kuthum darka sa ta leye hishong le nganai mai thui da lei da khlei ground le nganai mai thui da lei da khlei volunteers Mir now, Knig Tumna, Ning Shien report Krasam Lohishon, Darka Salagara the Handalaya.
Another corner kick for Halang Katamnao Long. Kajar Muchu sang de kleba hina Halang Katamnao Long ne. Kala ashiwi uniform hi German national team li resemble sa dale dang dale. Lakvak itumi komla muchu sang de klay orange hina Netherlands lapai da. Netherlands na Germany latluida da. Achi kuire crown hili rangro mi dale ye. Yari gutongo na. Netherlands with fans pingjina. Germany li revenge quick vai. Talay na kohomi say lakavak Germany bashina ashiwi winning streak mangasam kvai mati kvai talay nang romi dalaye nungbi kulen wi keeper na thai shang milaga bas accuracy maklay wang halang wi midfield na ball clearer salaka ball control sale handball zaire. Free kick for Nungbi Kulen Katamnao Long. Ashiwi defender, the great wall of Nungbi Kulenwi. Defender na. Taisang Miki delay. Ashi number 20 liminiga, number 9 liminiga, 11 liminikla. Matim ne. Amatalang in the chip sasang mire. That's a free ball. Oh, that was so close. Keeper we. Position kamataji na kala. Keeper and a defender with coordination kamatajina. Nungbi kulen with striker li. Chance create masang sakture kala goal at them masang sakture. The ball is with Halang Katamnao Long. Halang Bashir midfield. Sing mitalaye. Line is sing ta mitalaye. Triple sakvai satalena. Tripling salaka. Talay na kat sakure number 10. Halang with number 10 na laluida. Bashir right winger limila. Right winger na cross ball sakamire. But there is no striker. Number 4 na datluida. Sang milere number 4 na free ball. Nung bikulen na defender na. Kateo ka katsawi advantage. Diyan na ball block sa mire. Number 13. Nung bikulen defender na bicycle kick na clear sa kwa sa ka. Possession shmanaw da. Halang week striker na click sa laga pang naida. Pang naida goal kick na outsider. Yerina. Palay na yung kwaisa se. Masipanda kle here. Masipanda kle here. Ache itum kurele. Hapta ka lang daw opur nai laga sa takle. Kushan kujon le pasale opur ka kaise. Pandami da kle ne. Nung bi kulen Katamnao Long with coach. Apam Gaystone. Paulakay, player sa kanay, Tangkhul ngalili. Matalay na ana, coach sa kami wang. Ball hi, possession naman yung ne. Ball hi, pasakang ring naman yung ne. Ball hi, ball singkatay naman yung ne. Football hi wa. Goal kasang bashi na kuhi ne. Da, ana achi, nung bi kulen Katamnao Long ni. Semi-final, tangga kay na. Goal attempt sa kway salaka. Nung bi kulen with defender na. Talagay na. Chance mamila. Ball di outchong sa gare. Goal kick for nung bi kulen Katamnao Long. Corner kick for Halang Katamnao Long. Halang bashi na matalay na teka mi. Oh, ach na cat sakway salaga. Out chogayra. Another corner kick for Halang. Corner kick here next to spot kick, next to penalty kick ne. Hele heading kam ta bashina. Halang wena header hammerhead sang saka. Net siya na header na tong putkis ne. Kasi na goal convert sa shopper ka masa shopper kla kasi je
Along with fans na. That's so close! Oh! Matalagin na tong sang mi. Matalagin na ka. That's yellow card. Kipashili yellow card. Merely ito matiring eh. Players ping na. Referee li atong claim sa tali. Yellow card chik kipashili mi clerk sa matiring eh. Kalau kecil kita full commit sa kai clerk sa matiring eh. Yero ina mulong kecang pang keting dah. Bang sharon no shock laga. Ngarai fusay. Kalau referee decision ngarai mamanda. Fans kanini na. Team kecil si team le. Matalang ina jerap sami se. Nani si team mang macila. Yaro ina rak yang fans la traka. Nani si team le support kesa mitra kerata le ye. Itum referee li itum claim sa kang jane itum we dispute claim kang jane ka decision je ref na final na exigim itum kton na tine turn off NUNGBI kulan free kick ka halang basho we free kick clock je aro itum matering but it looks like a penalty kick for halang KATAMNAO long number 11 ashuwe spot taker number 11 penalty specialist na kuhigi dalay can he make it number 11 is it gonna throw the first blood or NUNGBI kulen best keeper safe and he is safe cycle best keeper je awi pangli lay kaine chance kahaka lay kaine Kipana deliver sarkla kasi je other year in a witness sase a penalty kick for halang KATAMNAO long ashuwi penalty specialist number 11 no kumigida laikle halang with fans right now kon shalak ne Kalau keeper safe, jadi NUNGBI kulen wana kon masyado lain ne. Goals ang niga safe sa ningla ito matim ne. Ka yero yung uklungling utumda kasad ngorok talaye. Who is gonna make it first? That's a goal. A beautiful spot kick. Keeper mga tupala. Halang KATAMNAO long na. First goal of the second semi-final. Halang KATAMNAO long 1, NUNGBI kulen KATAMNAO long 0. The scoreline here. Halang KATAMNAO long na first register saira. Arila. Ngarew pok ta masarang NUNGBI kulen KATAMNAO long na spirit laylagay na. Give up masala. Asyawi sportsmanship spirit laylaga. Equalize sabay fiye. Kala goal lead sabay fiye. Kala match winner here. Asya na sabay fiye. Kala ishili RKL we sports lungkasan RKL we sports kmoho hitayda etum we ABEX student union when ABEX body DKS ashi president skatripping ng room da ashi executive mitra rang room idalaye yeri RAPHEI kutongan na welcome sami say itum we team wena claim like hewang VAR referee na VAR video assistant referee video assistant review sami talaye atang we handball ka handball maninkla kala penalty mi khaijing yiga mang yikla kiji itum na video review sami talaye he review sama manda team condition na water break kupaira RKL we
sports le develop sahi aji Tangkhul ngalele RKL na for the first time in the history of Tangkhul VAR hi shi jin krena isina yaru na bank PSR se kala aru penalty quick haiji goal score sa haiji VAR review sa laka penalty ji momushung na cha cover it's gonna be 0-0 again kala Jimmy ye jai cover it's gonna be 1-0 in favor of Halang KATAMNAO long itum na mulung tung lang ina yang da khlei je players ping na lang mi ta mulung tung da le kala referee li coach team we coach manager maning la ayar wai nei thum kikle masa se units rien la bai president la bai game and sports secretary la bai g register masam ne coach makning khangatei jina itum mangali chang laga claim masa se match officially team coach manager maning la ayar wai na claim masa se technical area jle ashiwi team kala staff ping maning la masang mi se decision hi referee decision the final ne itum claims sa khangaja dispute clay khangaja ne itum mamya khungro clay khangaja ne fans ping ultra fans ping ayale la traka firecracker sing laga ki sa laga clay khangaja ne ka atum decision le respect saya jina ki chi take la chi cover sports li itum develop sa da le ke le itum society ri sang da le ki chi theina jaina coach makhaning khangate jina kachashi players na kachashi technical area le lemilo kachashi players na kachashi technical area le lemilo technical area makanda akapashuli ka tharani referee na penalty mi paye yellow cards mi paye straight red card mi paye kachashi with technical area chi maintain samilo Ari review sama manda yang mamanda yerina mulung machang khwai trila mangsa se kala yerina mapung pa khwai volleyball shong chilang chansang sa se athanga theimu shai ku gubla ka pumping chinala shai phokau se phaisa ma mi la shok khai ping chinala miao se kala khreng hongwe na shok khiang ping chinala hun khau wang athum ot chi chang sa khu pai fra fans team kaninishi we units delegates players pingin lang may da RKL 31 units na rayang da kline nanishi units li mulong kachang li lang may da 31 units we delegates ping the witness sa da kline outcome hi katha sa ni kla da kalai tum na atam uyang la ukma khanang se extra time mira injury time mira Ashuwe match official fourth umpire na not sami mamandalaye players condition aladluida kajashi technical area chi ngak mi se team coach kala staff maning la kala manager maning la kipak na referee le approach samilo tum hi yang mamanda mulung jang mamanda masik pan lang sam dalaye Masien dan dalam mulung chang lang na hun kha dang rai da le siming la mutun lang rai da klai ne kala itumi review yang ko para ara itumi referee with decision hi katha ni kla ji yari nang rai se kala team khininishi na ji respect sara ka ji sanga it's a call 1-0 Halang KATAMNAO long 1 NUNGBI kulen 0 match resume sa leora yari bing na fans bing na Kachisa we pump fine and ink price lo miliolo. Jamang the clapping, a t-shirt the clapping jingla, let with the shock miliolo. Kern hong leg pump the clay, kala ting wrong leg at the clay bachinella. Yak talaga match tying rose. Kalang reong han along here, carries at the clay being jinella. Sangai on my desert low. Nana carry tak the tauta taushan jatam taran. Yerin anali ning mongai by. Mi bahi kari po khila krana ta kari jinawina ja khawa ngai ron ta chat mi lo
ก็มีวิ่งส่วนนาวิโปคุยเลยก็ทั้งข้าสิงครานะจะเขาว่าก็เพียงตาก็เพียงฉันเลย problems ไม่เลยนะ match resume salik vai sai re I ring reo de khali hi halang kitam now long versus nungbi kulen kitam now long second semi final of the day anishu kryubashi hina hushu kitam now long ali final reo ra itum referee we decision je respect sa se itum dispute khlai khang cha ne itum mamya khungok khlai khang cha ne ka referee na decision decide sa khai chili itum na lang me kharda hi ji muchi ase itum atam yang pangshap chikat laga players ping na just 45 punga kham khai khang reu ne thangale match khamang khang reu ne teams ping na ka referee ping wa thangale match mati phangang reu ta khlai ne atum na atam yang pangshap chikat laga sami te khlai je respect sa se Yeru being na he tum Yeru in a fence with match winning ne players win a kicker mamya kung rock kicker malaim ne yar win itum na mamya kung rock jimra say players win a spirit le lang na game continue sak vai reti sak hai ne chen ne itum we delicate spring na hit hai ka ba players win na mangrau mi mar kasi je phong chok ta le ye kanini shi players na atam yang pang shop chikat khai je itum respect sa se itum players ping na sportsmanship ji legi ji ne ngoreu cha ser da khlai ne kala football ngoreu re da khai ne decision quick le final sa se chimning la itum na hitaga chithara ki je RKL na yengsang da khlai ne RKL we na penalty rara chena match khani ni team khani ni shina mathalai nang ro phaisa se yeruina atam yang pangshap chikat laga rayang mi da khlai che itum respect sa se match hapok thar free match hapok thar free yeru shongfuli chat da khlai bing na la rayang mi lo aji he second semi final of the day ne hina knawa semi final ne hi khuyu ba shi hina hushu kitam now long le final rogi china
Yeri nang right san masamilo. Hishong li itumwi. Mapan kabay kateo ka. Physical fitness kateo ka vat kai wangina. Kateo ka rest ko kuine. Kika kanganang conflicts malayim ne. Ka masipang naida. Opur pang naida. Ami kasaya kajivang players ping shika rest kamik sane. Itum chamang da klebing jina latlida. Continue sa cha hun kamang mise. Issue hili match continue saura China akishida nungbi kulenwi Brestene na shiwi game secretary na kivaki rami runo akshida players bing na reti samiolo warm up samiolo yerwi bing na settle samiolo match continue saura itum na hili ngun yaw yaw machili se volleyball shong la nung san lagay nang raw da kalaine ka football hili masibang naida itum yung mali shekut le away da hunka rest ka kuine achiva tam le carfu ye kala match second semi-final of the day ne hi khuju bashina hushu katamnao long le akama special day exclusively for final yeri ko tongkhana mathala ge na pi khuilaga rim phala ge na phasa khuilaga final ryan khawai da akama hi final we van reserve side le jimang machila match ko blaga ong phasa khuilaga aramang sin shong itum RAPHEI la shiowe paite pangte kyang la sampang rira yeruina ning krang masami lo oh jiling soda kisik tha mina awe phone shman khai le khawa hilira khimilo or ana RKL ra jaina like shinauling mulaga mulumata hirai ka mathei thure ka phone hit sat futale ye shong claim rasamilo na we phone model laina na we bascot la buzzword la na we bass pattern la or bass voice la bass face la jana crasho laga khrakimilo phone model na hi model ne the claimer samilo iPhone la sasa bai nose phone la sasa bai headphone la sasa bai ye phone hi Apple brand la sasa bai ye pineapple brand la sasa bai ye then a phone hi ayur chat sing hai wivang shiman ka hai mi bajina khwaw ko ni shada ka la phone ji phasa tele ka hili claimer samilo
jiling soda kichi kthava phone kishiman maning la awi identity la RKL lira la ke khela kaura da electoral kara ka hair dye le ye vote ka sangli ning yamung thu ka chika MB election hi matsang mara ki chikla mathem ne china electoral card aka miss tam thingla jajo ana awi electoral card thi hivak lira khumiro no ki khu claim them ne ka miss tam thingla jajo awi ngasot naw na labai awi shim khur na labai or amasha na labai ana ra khumiro no chena itum stage RKL executive china nungbi khulen president na game secretary maning la katei bing china volunteers ma khning katei bing I zang da ayar shong shok miok te chena arwe electoral card chiman khai ba chi RAPHEI naw ka tau khnang langin na pam ksa nei ka RAPHEI naw nim ne yaw thui khra mi te le re chena kichik thang ngo sot naw chang da le ka ra khu mi lo tam thingla jajo gangoi kasom khulen chong we na awing a sot now shim khong nai now or classmate now or awi kachak now na claimer sa miru no oh ashibavu na vote hi congress li sangra jika pichibili sangra da khngnang we wangai na electoral card chi hair khai ne te sha de le ye ka phone chiman ka hai bawi maram hi arila mara hang si thei reng ei lai ki sinaw ling mu la ka hair khai ka chika lombe na khawu tai ka ta tung khai ka chika match khiyang le mulong chang nai da ngolong ka le ta tung khai ka la ma theim ne phone ka da tung la ka le fu te le ye brand aming na awi bascot rasho khirino kala RAPHEI ngalei le dekhamate phone sing la chang dale ayala phone display screen da tongai laga battery na kor mang phone ra kha ring la chat ka screen wa maka lui ta kha sing zade mi pa chi ka tha da sing le kala kichi ka tha computer wizard ka tech savvy claim team ne ka RAPHEI ngalei le hackers chat le ji tum proof sama man dale gpay masa balo whatsapp dex reply masa balo selfie mo cho balo quiring lele hackers satleya no we bank account but think ni tai khai ji khuthi ai bai ana BM kisan na phaisa ma mi ngai la ge na mi de khlei phaisa ji khuthi ai bai ya ye rubing now ngun yaw mo chi mi se game continue saura itu mi shong ke teu kha jot ka hai wang na break ka queen ai athang first semi final match chi intense san au gida ye rubing executive ping kala itu mi coach ping na first match khiyang le amik ka chanau e da rest ka khui mane itu mi jingai wi PHC na eye treatment sa mi dele ye
Yerina. Match resume saure. Dim conditioner reti samiolo. Kala units conditionally ladluida hangluida leye. Technical area. Volunteers ping na Kran Kaichli, Mam Kansang Milo, technical area hile, Ashui coaching staff, coach manager, medic ping, Kala Ashui substitution maningla, Kangade Kipakana, Matsang Milo, Natumna Pam Ngaila, line we ayarjli, chair Kulakapam Mipaira, cut technical areas li, players ping, Kala staff ping, maningla, Yerui Kipakana Matsang Milo, Ninkshina, Glare Samiolo, Dim Kaninishina, units Kaninishina. Mangale units kinishi halang katamnao long na nungbi kulen katamnao long bashiwi units kinishili la leader request satellite game resume saura itumwi break kukui kubaire jaina technical areas li players ping kala coaching staff coach maningla kangade kipaka masang milo no tumna Karanarada kisata pam gasak ngailala line we ayarjali kangchok laga pam gasak milo players makining pam saka referee na card mira kala cards we fine hilera red card mi by yellow card mi by kala chema shisanga gotch li card mi by gotch match cancel sa mi by gotch li chena ladlida technical areas li players makining bing coach makining coach aka kala ashi players jemaning la yero khangdai na mapa miruno line ayar chu shop miolo itum cooperation lay say match mathanai na kupsang sakwai sa say kram ktawai na rala rakhyang mila lay dolay gari thau yang bishop ngalang shman naga kra mitra khlai tele dikies wena yaro notra khata tele ngala huiran ne acha wa ka yang bishop like shinao kachak now lich holaga RAPHEI we football here kamata hi tayang ra ta tayang da khle atam hi itum na hit hada sa chi the ka wa kharjan hi Tangkhul footballing a chek pai hilirak yang mang majila oga thui Achukum motivation da live coverage la zata khlai ne itum we ksak wang reu da khlai hili shok da khlai ocho thi kuire li ra da khlai pimana ka thei maning ne ayar ngale le phone ne yang da khlai mo ung ra la bam da khlai kala RAPHEI na ma khning Tangkhul ma khning ka chung khanal yang da khlai ne jaine itum hikta otsa ke massage take vaisa se itum we best attitude itum we best discipline je Tangkhul ngalele RAPHEI wa hina da develop side ko gje khrjanje wang sa khwai sa se RAPHEI wa hina da leifiye gje khrjanje itume khnale manung sa khwai sa se ka RAPHEI wa hina da manga var ko gje khrjanje yurjat kate mile ngasan ngasaksa itum khaladana hanga cream chili lang meida Yurjat katena hankamijina the true progress je chile kachitena technical areas le players coach maningla kranau pingla bai kila bai rasa ka line we ayar chile no tum chair kala ka paira ka technical area now chile players coach kala ashui coaching staff makning chi Clear Samuel Reno.
Yerina pang line na kapir mi se match resum saura. Ito may referee kala assistant referee le masipang na da panay da. Amigli magtarzang kayo vang kun ka break show ka kuine. Ito may chingay BHC we medical team na matalaga na treatment mi ere. Ball mang majila ball bladder en tang dala. Yang sang kishap treatment mi kay ne. Jana match resum saura Yerina ng ratio mi olo hotel show da klebing li jamang da klebing jinala. Mangkupra nair lereta shitsange kuri li tri ketanga tishu da chala chungna to order masami lo makhamang bing mangrin pai shine dim condition settle side la luda technical areas le players kala coaching staff makhaning leisa ka referee na cards mira kala referee match officially team with coach maningla kangate president labai headman labai chairman labai kibaga claim marasa milo coach makhaning kangate na claim raksa ji valid masam na jaina atam la shwam match la interrupt sa ye notum na hang kangai khisa ngai len la coach through coach na ramilo players bing na substitution bing na direct claim marasa milo itumil kangrong han hapok vai itumwi live coverage zamida kale DDE di Tangkhul Express bashilila ning kishisa da pangashi ka phemi se yarina ngachang kisat malayla mothor thak pingai le ro thui pingai le lang yating khang laga sik laga live zamida kale ne itum shimli mong khar itum chinaw ngara ani amai achon active observer apanao ngurali yeng khui khangasak sampang gasak da khlena ashina so khami ta shumi da ashu gamer la ku shoimang war no internet connection ka tanila interrupt masami la no match resume saira and the score line is halang katam now long 1 nungbi kulen katam now long 0 match how pok jump for ye arila equalize sabay fiye nungbi kulen na lead sabay fiye ashu number 21 na matalay na chip sama striker number 60 something ni milaga kateo ka pass accuracy vat kayo wangay na keeper na shok to kwere halang may keeper na tasyang mire halang may 17 na kumkore na ashu number 11 ni pass salaga halang na simutile halang number 7 limi kafay salaga nung be with defender na glare sa laga halang number 17 na ball control makam tawi wang possession nung be kulen na kui laga ashu with defender na ashu striker number 6 li sangmi kafay salaga halang with defender na clear saira halang number 13 na back pass salaga shi back number 24 nung be number 24 na chip sa sangmi laga attempt sak vai sai ka nung pi na ball sing le nung pi defense na thalai na thai sang mi chance create sak vai halang with defender wile mistake pha da le ashi wi loophole je pha laga nung pi khulen striker na attack ta sak vai sai ka nung pi na counter number 7 na kathak laga ball matsu thu da nung pi ba shi na counter shangra le 21 nung pi khulen 21 again 21 na cross ball sa sang mig vai sai ashi striker number 6 limi number 6 na cross ka vai dribble da matala ganda pokala oh thai ka vai sa laga cha ta matsu thu re again another attempt from Nungbi Kulen halang with defender na we don't commit mistake da thai mere counter attack from halang katamnaw long striker na middle ashi mid support changare number 10 na long range attempt salaga juina da kai da over show kai da thalai neng ro dele ye reply ngalang da middle ye kibagashi na kifab masa dele ne fighting spirit ye
team kanini na chitay dalaye match here winner decide masarang factors kachung shock by fear rila kala kunnog late sa tekle behind team machine la goal register salaga equalize sa kuimang majela lead sa by fear nung bi na counter taran le nung bi kulen 23 nung bi kulen 23 na number 6 ni sa mikvai salaga halang win number 19 actually with defense smith na ayar thashok mira nung bi kulen we coach tong me paulak high defender apam gayston na thalai na coach sami era kachewi proof che actually players na ache semi final matalagi na giant pingli kala RAPHEI powerhouse pingli kala RAPHEI former champion RAPHEI luiram kachi vena ngachi dekle team bele sathat laga kakane Hello. RAPHEI kitam na along with ex-president kala senior member nutum na itumui tai sivak de akshi rang rumilo ishi tinong san rum phai lei chena ishi RKL with senior kala former president bingna itumui stage we along hile akshi report asamilo tumli ningshin tainara arwe kachi RAPHEI former president bing kala ex-president jitalaye jiping jinala stage kuno kili ramilo teoka aramang sinwe kushok kazang or teoka taida kala kushok kazang mang sang ka masabay kichi maram lay kai wang hodalaye RAPHEI lui ramle no mission lay shidana tumna khwaw khone shadalay ka krang room da teoka khwachi ra chupimi da Nasan Kwimi Kwaisa say going back to games. Nung bi kulen attack Kwaisa dali. Nung bi kulen with defender mistake sakay wang. Halang win number 10 na. Wall kulaga. Physical contact. Marna ata sakay wang. Referee na. Fall mire. Kibashu free kick na sasanikle. Free kick for nung bi kulen. Range ang kakaba. 60. Nung bi kulen defender na but talage na center lisami 21 na attempt salaga halang wi defender na out tong shogera itum match yang say players bing nila crowd say fans bing nila tui hang say kamakning tui ji mahang papa say match official bing assistant referee bing ni tui hang say kamakning tui ji mahang papa say kala game distraction Malaying success. Number 7. Oh, that was I called an opportunity to equalize for NUNGBI Kulen. Chui na the kahai. Kala. Jaka close range jili. Matalagay na set up sa gulaga. Machui marawlakla. Chui the kahai ne. It seems like it's not day for NUNGBI Kulen. But ashiwi play matalagay na. Atang mistake jimaning la. Arwi rashung dava. There is so far no mistake from NUNGBI Kulen players. Kalashina attack here. Kasing crow tada. It keeps raining down to halang defenders. Halang with defender. Shake Saki Jerry. NUNGBI Kulen we attacking Matana Kayumang. Halang with defense line. It's getting shaky. Fence wing na. NUNGBI Kulen with fence wing na. Kateo ko pang may the cheer up sa si Chiva. Halang we defense si kayaw labay kisisang the first substitution of the match. The first substitution of the match is for NUNGBI Kulen. KATAMNAO long. Jersey number 21 out. Number 4 in. Yuri kutongan na 21 ibang pangasip pang lagay na. Number 11. Halang we number 11 na. Talay na triple sa talaga pass. Miere! Oh gosh, with defense. Na NUNGBI Kulen with defense. Na block side. The ball is still with Halang.
anything can happen at this area ก็นุ่งบีคุเล่นwith defender นะอยู่ ball ซิงแล้วกัน number 6 นะ number 6 นะมาท่าละกันนะจิบ ball ซะซึ่งมีแล้วก็ goal ที่คุยกับไว้ซะแล้วก็ defender นะมาจิกามีพลงมาต่ออาชินะมาท่าละกันนะงักชกมีระmatch and then salagan na lay delay players being pressure le high lag laga na migli gatsayin na krung thata rung salala yang mi delay ye halang bashina lurida number 7 is set up samik vaisa laga nung be with defense na number 6 li mere number 6 na bas sang mikvai sa tali number 6 na pass accuracy makalay wangin na possession loss but this ball is still with Nungbi halang number 7 na receive sa kvai sa laga out chogera halang number 10 na sing dalay Chiling soda pungjam katamnaw long with president pungjam katamnaw long president Mr. Moyon Singh Kleng na station na mayam na pamilo chiling china halang katamnaw long with president na hivagramilo pungjam katamnaw long with president na halang katamnaw long with president na hiramilo RKL executive official na hoda collegially units with president being na response mthata sa say na ina RKL kisham ne na iwi corporation malaika RKL executive kale RKL we body kale darka malay ne China RKL here arwi phungda kale executive ping wi wang maning ne RKL na iwi wang maning ne nakato ikuto kala rara da kale future generations being wivang ne achi na hilim thata sa kha athe khamthei sampangra athe khamthei chi itumna hat khoi bamra that was a nice hit from Nungbi Kulen Katamnaw long number 6 na world class chip pull in across sakami laga achi with striker na kateoka goal score sak vai sa laga kapang naukida ayar shogaira latluida Aring Ryoda Kalay match halang katamnaw long versus Nungbi Kulen katamnaw long ng Ryoda Laye dim kanini shina mathala ke ng Ryomi Dalaye scoreline mangli halang na 1 Nungbi Kulen na 0 kachimne half time ng Ryofu Dalaye first half ari la equalize sa by fiye Nungbi Kulen na lead sa by fiye halang na 2-0 sa by fiye game hit decide masaranga dalay na cross kami striker lim kawai salaga Join either Simic na matay to the ball control levatare. Another cross. Oh, bicycle kick. Chong laga. Thai laga. Oh. Kateo ka pang naida. White chogaira. China. That's another goal kick from Nungbi Kulen Katamnaw long. Nungbi Kulen we number 16 striker na arwi goal attempt saji matanaya the issue we nurse akana hangdalaye Nungbi Kulen we number 16 Shimpur akuto asarvang ralaya kawa hinot salu ichamcham la khai mi na khang ning ne nurse na kahang ne shimkurli ka khanang ka sa leila hospital atsak mathaimra shimling ham yaw ki jine ana halang with number 7 na mathalagi na triple salaga ball sa mi kawai salaga halang wi winger na sindala cross ball ka kawai sala oh that was offside ball release kasali delay lay kai bangai na offside taira
lan lui da phone da ku tunga khara lui da le ye RKL le phone shman ga hai he 17 ga hai ne claim rasa ka yukrule mobile shop shang show ra ka chi blan le re RKL mobile shop shang show vai blan le re chena phone bing he ka thakui lungli claim rasa mi lo halangway number 10 na ball distribution mathalangan na salaga referee litsu kayu bang advantage miora fair play hili fair play hoye talai na cross aka mi re halangway right winger na chip sasang kawai or is it gonna triple oh kiri sa kawai salaga anda defense likat sala cross akaye number 11 likalaga nungbi kulen with defender na great wall of nungbi kulen the si defender nam thalagi na block side halang na counter talo the 7 na singlaga shot quick vai salaga goal block samire defender na nungbi kulen with defense line le mistake malay lakla reu da khlai wimang halangwi attacking bing na kaya ka dribble salala makaira la lay dale counter attack coming from Nungbi counter attack number 6 na ta sa kamay salaga defense na clip sa mieda mo shocker thura (24) na pass sa talaga pass complete magsawi bang halang katamnao long with players na ball receive sa kulaga set up sak vai kasali ayar shogare throw in for Nungbi Kulen ball receive sali nam kai wangina free kick for Nungbi Kulen katamnao long Nungbi Kulen with defender na straight to the goal sasani ka jiga set up cross ball sami nikla kasi or lamatirang eh 27 na. Matalay na sa mi. Oh, kahalang with defender number 6 na. Block salaga. It's 6. Halang nung view 6 na. Goal attempt sa vai. Control kasajili. Defense tight sa naida. Jaka makamiw ibang. Jan just create masara tura. Keeper na Taishan Kamizle. Ball Nungbi Kulen na receive sa kulaga. Ashu number 10 le. 10 na. Matalay ni singtala shot kulaga. Oh! Now shinawa kale. Amay rin le Titan na kairaro je. Matalay na shot kuye ka goal le. Katew ka makang tawi. Off target. Nungbi Kulen katamnao long na attacking. Achi. May tingin na kung chay rai kang liwa Nungbi Kulen na halang li goal tak tay na chungmaya ta hang dali shong halang wi defense na clear sa ye striker na quick vai salaga halang wi number 10 ji tak dali matalay chipol sa miyek but pang na ita oh that was nice attempt from halang katamnao long but keeper na without any pressure ngay ron the ball receive sa kwere attempt salaga ayar shogaira 2-0 ina halang katamnao long na 2-0 ina register sanaka ina head katong aga makapay to the ayar shogaira that was nice attempt from halang katamnao long nashina Nungbi Kulen na
attack ta sa shom baila ichi la shi da shang sa yang ga da halang ka tam na long na try shang sa yang chine convert sana khaye execute sana khaye China nungbi khulen na let lui da attempt sa khwai set up sa da leye it's a throw in for halang ka tam na long na here sang mi laga right winger na cross ka phai sa laga shi number 11 na singri dele possession lost the ball is with Nungbi Khulen now Nungbi Khulen we winger na midfield na ashi we line pasa laga number 6 Nungbi number 6 limere Nungbi number 6 na pass incomplete sakai wang halang number 10 nam thalai na triple sa le halang number 10 je kang reo matha da le ya da hishong commentator na hang da le ye ball thalai na distribute sa da le ye thalai na triple sa da le ye matha da ale check masa ka another goal sang ka pai le lu da le ye kala another opportunity another chance great sami pai lu ji le da le ye thalai na kulaga keeper na punch outside eh Adri semi-final match real da clay he halang katamnao long versus Nungbi Khulen katamnao long real da clay ne he khayui bashina hushu katamnao long ling real gi sine he khayui bashina akama hushu katamnao long ling real ra kala match je intense samai khwai competitive samai khwai da itumwe RKL Sports Complex number bashina akama final Hushu versus winner of Nungbi Khulen and Halang Bashiwi Khuyi Bashi jile 2000 mira da ashi na rahangai ra yaruk don na pang pmi say technical area jile players ping kala coaching staff ping meaning la itum ultra fans supporter labai kiki labai atuta labai masam se oh another attempt close attempt by Nungbi Khulen ule kisa the goal masang lak chikla cha khang nai da kothum mati shi thaira cha tamle goal kick tek sa tam tharan cha da mak sa wangina nganai lak khai on a very close range lela atung thaiga ta leye thai jilaga matha mai da set up salaga niksang mai da sa tam tharan convert saul bai si sang da leye again number keeper halang we keeper na mathalai na shok to kwera Nungbi Khulen another attempt ngalang da within 1 minute le attempt da salui laga halang we keeper na to kwera Nungbi Khulen with defense really stability klewang firm salagay nang khangni wiwang halang we attacking being Jan just create masara today possession loss sakay wang Nungbi Khulen na ball je thaisang khwai salaga it's a throw in for halang shangmei lo the referee na tana da here kai wangina shangmei da here ang sakli khwai another chance mere Nungbi Khulen with fans na mathalai na khomi dele ye halang with fans wi shongai na khona mishalak thu re ye shimong ser khaila the question sa dele ye players pinglim thalai check that was
costly mistake offside maning neka keeper li fall sa kai wangina lat luida nung bi na goal attempt sacrifice alaga defender na clear outside additional 2 minutes time at that in the first half minute khani sang miere hili goal khani sang bai fiye hili 2-0 sai bai 1-1 sai bai defender na mathala ge na clear out samiera Jans mukhui bai ne Ricks mukhui bai ne defender na no risks we issue we motto he we don't commit mistake kala ashi we team na no risks da commitment khulaga gibale guchot ka changma mimra da nganing ti de na leita leye chuwangi na halang na kya kha thakta talala defense makai krna beautiful corner kick matha naida fans bing le shi naida atung chong we fans bing jile ball hi action naida halang na corner kick ko quiz le thai shok mi kai ne goal kick nungbi we defender na thalai na thai sang milaga midfielder from halang shina clear side ball number 7 halang na Jans creates vai sa dele nungbi kulen na sing dele ball number 6 na sang milaga nungbi kulen number 10 na mathalai na sang mi ka oh keeper na shokhi ka vai sa laga semi kui reflection jina amik sapin mieda mistake sanake cross ball ka lui laga khunuk shong shogaira back of the goal Jans mathalai na great sa kui tele mathalai na halang with defense le pressure mi tele attack mathalai na tasa tele team kanini shina keeper kanini na mathalai na pa mi tele matha mai dang rock vai the referee na break shika kuilo the 15 minutes half time break 10 minutes sorry 10 minutes 10 minutes I'm sorry 10 minutes break middle 10 minutes we along hile kwa phanga rom khuisha pe 10 minutes we along hile mai sistiga kha sheku shepe 10 minutes we along hile gofi charom khani mangsha pe 10 minutes we along hile committee bing na referee bing le commentator bing le cha avung ran mi shap fu ye Here in a machayang mi se second half na ring phamai kala second half kitsing nui phokau ki da khayang la ring phamai ra RKL here achina last second thene akamana khnawa zamik shone yarwon nglabing khamatha thi thalega nawi migli ngiyam mi dale kha machu hui baim ne atam lai lui mane approach sagis ne cuts khle smart khle tar ka masam ne valo wangan lo number wa polo nathum na ja tamasa thur ka ithumi
Instagram really knock atron na kamong mo shomi laka taralwe ka chiyarwe na an mimre Tangkhul mayer na wing atron nimra huim ne tangala na wing na hang liao re mayer na wing paisa ma sanglala kumor shimai ka jenala hui khui shaba paisa ma sanglala ngala vujina coffee mang phulong ra chilala pakiye na mang ba ye time swing rock se re RAPHEI now se re cha rom khajle dukan tv set matar mar ta shit sanga itum RAPHEI now le shisada yeruina players pingling right le laga ngasam da le laga Yerusem Vareisem Kishangda Kansu Kulena Kulen yang Vareisem Kansu Chungjure Kulena RAPHEI le kishisada players pingling yang kungsada special number raka offer sami ke the rabo dele Yeru kutong kana bangka pemi se Ali le shida yang wongda lana na ticket kai bingsina ilirami vaina atam hi Yerusem kansuli midelaya Vareisem kansuli midelaya I'm sorry Vareisem Varena matasek in a semi kai yar show na RAPHEI ngalele awe krok mataje Yeru le chitega da rachikat midelaya camera person set up some hong dalay laga atam hi Vareisem le midlay nishla kai re are ina la sa ge je kudong ka sangrom ser se dreamers ya check sangrom ser se We make it happen, 'cause we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the one that give the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. Ayaholada, 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 ayaholada. Get around now, look at me. Respect, love, the only way. If you wanna come with me. The door is open now every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are
We are the dreamers, we make it happen, cause we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. There's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. There's to the one that can imagine, respect, oh yeah. Ayaho lada, ayaho lada, ayaho lada, ayaho lada. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that give the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. Ayaho lada, ayaho lada, ayaho lada, ayaho lada. Ning share. Very same kansuli. Nishlage yerubing nashibang panglan kpimise. Awi lagsa shongza mashamay rino. Kala krok mata. Jungmay de sang mida. Rapphei lui ramlila. La sa kathe. Yeru kanali. Churchom rikai konje. Juho krawi vang. Very lila nishi dalaya. Adra match second half. Hapok kawai. Players kini dim kini shina zangai re yeri bing na kuchot kachang masami lo sik se re thai se re jot se de le ye ka ashamang ya ong pi khui laga ong phasa khui kha tam tharan etumu yang bang shap chi ong jang leo ra ka nawi mi khang yam jewa jinguma mara rengai na tangda mara shungar from ra fans kininishina matalay na support samilo Ari second semi-final match halang KATAMNAO long na 1 NUNGBI kulen na 0 dalay second half hapok vai NUNGBI kulen na ball hapok re players we physically satsu khai khlai wangina game whole side re phone ka shiman report khalai fudale ye phone manga we chi report le dele ye kachi ka tha mi na ta tungai sa ka phone je matha sala bai ma matha sala bai mapu ba we wang darka sala ke jena volunteers pingli khangaran milaklo NUNGBI kulen with defender na thaita laga chance create sa vai sa chili halang with defender na block out salaga halang na counter shinkavai marandale ye halang wi number 21 number 2 le counter sakvai pass milaga ball thak nai da out chokai re NUNGBI kulen bashin thaisa milaga possession chamane da halang na singdale halang wi number 2 na singsang dale can he take the shot or is it gonna triple it number 10 pass to number 10 Number 10 na cross sakak vaisa. Number 10 na cross masakar to the possession shamane da
Nungbi Kulen na Singta Kavaisa laga ball je out ka thak shogera throw in for Halang Katamnao long danger salakai Jakali out Katahil goal sang baye defender bing na talagin na clear Sasho Kavaisa lo football kang reo he possession kamathana kayu meaning ne players tem kamaina kayu meaning ne giver tem kamaina kayu meaning ne ka shot mathama da ka khuiba goal gzang baina kayu ne possession le 90-10 la sasa baye itumna tere witness touching e Germany ka thali la Japan na satate nice attack from Halang another again Halang na attack sa kawaisa laga Nungbi Kulen with defender na position tak mi to ungkui da cover backup salaga cover upside throw in for Halang Katamnao long Thalai nang romi telaye ball je masi kepang wizang jelaga ball speed le keteu ga disturbance le telaye striker le sangmi khwaisa laga wall matha naida Halang we wall matha naida magairer ture another throw in for Nungbi Kulen goal range le close salai na le telaye any mistake from Halang defender there is always a price for every mistake. Defender na slightest mistake. Sahay tam tharan. Attacking matasero kita. Any chances, any opportunity, some kapangje convert sabaye. Defense matamay delay. Striker matamay delay. Keeper matamay delay. Fence matamay delay. Oh, beautiful offside from Halang Katamnao long. Thalai na tem saye. Offside mata sa si java. Chance matamay de create salaga. Goal convert salabay. Kichi shit kisang lay delay. Nungbi with defense na. Tay sang milaga. Halang bashi na possession yueda Halang na sing dalaye Halang number 2 na cross sami kawai salaga pass accuracy makhle wang Nungbi Kulen wi keeper na tukuyere Nungbi Kulen wi keeper na thai shang mi kawai ashu striker ashu midfielder le tem salaga Halang wi midfield na ball receive salaga control makam thawi wang Nungbi na khuilaga ball je Halang na yuli da. Halang number 2 na attempt salik vai salaga. A beautiful attempt by Halang Katamnao long. Mathalang ina thaye. Keeper na mathalang save saye. Bounce back kasaje. Ball bounce back kasaje. Halang way. Striker na Halang way forward na Thai lui laga keeper na ayarly safe outside men's volleyball semi-final Halang Katamnao long versus Phungcham Katamnao long reo khwai ready side Phungcham Katamnao long bashina groundly report krasa miolo men's volleyball Jing Riora. That was a beautiful goal by Halang Katamnao long. A brilliant hit from Halang striker. That was a brilliant hitter. Halang Katamnao long way. Striker na. Corner kick kakali. Mathalang in a hit. Now the scoreline is Halang 2, Nungbi Kulen 0.
volleyball men's second semi-final volleyball hi halang katam naw long na puncham katam naw long reu re volleyball yang khangai bing na volleyball court chong chi hotel jamang ka pha chi ngalem le le ye chili mang mamanda yang chang laga phalai na yang ba ye nungbi khulen na goal equalize sakwai ngaran da khale atam jili halang katam naw long na sudden counter attack shang laga corner kick shang khui laga goal score samil shudai re ara goal hi 2-0 ina leidale ye halang basina 2-0 ji 2-0 ji mashap mane da shila thanks afatale tha salala score hi 2-0 nga sa salala game mo ko prangai the game is still alive arila score line ji equalize sabai fiye kala lead la sabai fiye game mo ko prangai mathalai nang ro mi flow team kanini shina long salai nang ro te ye kala ground ji chong maning mana ta ball boy ping na hang te ye ball ground ji manga shong ne side chong maning ne da throw in for halang katam no long arila goal khani je sangai salala nongbi khulen na give up masala same spirit nang ro fu ka ashine khwalai salaga lead sa bai fiya nam ga hayu wang ina free kick for halang katam na long halang bashina 2-0 ji mashab mane 3 sang vai dang randale ye nung bi khulen bashina tu mang fu ye equalize sa bai fu ye game he arila decide masarang e ta hangdale ye itum na phuningong bai Japan versus Belgium khngrole 3-0 in a lead kasale last minute at the last moment within 10 minutes le Belgium na 3-3 equalize sakui 2-2 equalize sakui laga 3-2 in a last moment le rakhui sampangai chitaka maina last World Cup lila Germany na Korea khangrole Korea na lead equalize sakui laga ashina lead rasa thuye takam gahai okshot che itumili la rashok paya heryon khayu wangena nungpi kholenle advantage mera nungbi kholenwe defender na hershang milaga possession shumane the ball je halang na singlu telaye halang we number 10 na triple sacrifice laga defense tight sana khayu wang mushokra ture nungbi number 10 na shui right winger li mi paisa ye ka halang we defender na ball timing matham yoda clear side China halang we defender na rashi 2-0 lead sa ta kleine the ball ji thing wrongly thai ka vai sai ye ball boy bing na ball ji nga chang chat male lakla nganing laga yung pa maka sige China yong ku chup ki jine ball boy bing je yong ku chup laga shairen mid ta laga yong laga shairen mok shok ping ji li rang milo gom kwa mi shaira nungbi machine tem sa laga oh keeper na achak ma thele la bon wi color mang ngai na chonga laga ka to khwire ball boy bing chi ball ta chang khai chi nga chang ke chat ma le bai mane RKL kup ka hai tharan ball jile no thumwe amin ka pika mi laki chine no thumwe amin ka pika mi laga mi khwai de in hang mi re RKL na ma mi kham thei thu re ka mi khwai de in hang mi gi chine chai na nga chang ka chat ma le la ball je wa khwilo nungbi khulen na atem sa khwai sa laga
free kick players li satse khaile re medic halang katamnaw long wi medic na jang mirano ngreong han laga ichum thak naw kita kala ground leverage ma kham thawi mang satse khongra khang jane ka sak ze ka tong je intentional meaning ne injury khlai khang jane one of the most promising player in the history of the world Neymar Junior liandang da okthi ku tong khana expectation lai lagai na lai sa ji injury le ke hayo mang awi kerol le tra ka sak ze le ye chitaga mai na ithumi la rashuk pa ye a yellow card for NUNGBI Kulen players. Another substitution for Halang Katamnao Long. Halang Katamnao Long we next substitution. Ashiwi number kya khaklo ji. Ashiwi number 13 out, number 9 in. Halang Katamnao Long. Ashiwi number 9 Halang ji. English to en pa kha Halan the shogai. Halan number 9 the shogai re. Number 9 kitsangai na Halang we play tactics ji khang ji crowd la bai ki expectation lai de ye defensive samayo ni ka counter matha mayo ni ka game control matha mayo ni khla I thum na mathem ne coach na players mang na kathina ball is with NUNGBI Kulen referee na mukhong rangai nang the game is on number 16 na triple sa vai sa laga singta vai sa number 13 NUNGBI number 13 NUNGBI number 2 possession lost ball is with Halang Katamnao Long Halang number 2 Halang number 10 Halang number 10 na triple sa vai sa laga NUNGBI with defense na ngang 18 na bas sang mi khawai sa laga centrally striker malik sa wangina ball Jans create masakurer thura isum players mang majila fans pingla mulong chang la gena itumi Halang ngay na NUNGBI we ultra fans ping chinala mulong chang la ngay na yang mi tala ye NUNGBI Kulen na attempt salu kwai salaga success musara to da Halang we keeper na dukhui laga thai chang mere number 10 danger salakai number players Halang we number 10 na singta kwai sa ye ka a beautiful coordinations by NUNGBI Kulen defender and keeper. Chance mamilagla. Dight salagena defense. Dight salagena clip sami khai wangena. Chance create msara ture. That was a beautiful offside by Halang. Jersey number 10. Ball matareng laga. Players na remi tata khai wangena. Offside mere. NUNGBI Kulen narila. Equalize sak vai sak changdang reutele number 10 NUNGBI na chance create sa vai sajali makcha la yaw kita referee na Halang Katamnao Long le free kick award mira Thalai na team kinishinam thalai na grow dele ye NUNGBI Kulen na ashu spirit chimash man la tak vai sa ye oh ka Halang with defender na clear out samira spirit same strategy na NUNGBI Kulen bashina attack sa dele ye same stamina same spirit 2-0 down sa salala gachang kachat kachuhui malelakla score je equalize sak vai satele ye arila
kala fans bing nala itumli kure village pasina kapung tungli crown tree mi laga masi gathar panri ri hai masi he witness sak vai da kupung tungli crown tree mi laga hai mi salala RAPHEI bing na mathai mim na ta ning laga achi halang ngai na nongpi wi khngrau hi yang mi te le ye RAPHEI ramnau bing wi complexion khamtha hi masi masali la mathai khmi wang la mo ka chi ni khomong la le te le ye kala kha yeruina a yarwaina rakata khmi nau bing na question sa te le ye khisa da ngala nau bing hina charshi shi na zalaga mier nau na chikri kri kai na chikla tir ngai ka cha tir sing e ngarai ka cha sapon sing de le ngarai ka cha cream te ser de le tha salala khisa da complexion ning te okhla da kuchung kha bichar sat le ya mythic oh sorry free kick for halang bashina 2-0 in a litsa salala ashina game plan ni khangache malela same strategy in a defense la masala we are not a coward ashina same spirit in a 0-0 scoreline thada lat luida another cool sangfai attempt sa ta kleine whereas nungbi kulen bashina 2-0 down sai salala players pingwi spirit khamathaji players pingwi stamina khamatha achiwi khavat male lakla opponent team li weakness machi thela china romi te leye kala athang volunteer sakali ot ku so khai coffee ku so khai che arui la mong pai ringe tirwa sok laga wa phum thu khai ka tha sile ma thim ne kala kwa khung milo ta ka hang ba chila kwa na yu khuli shang khu thwere ta pau sam phang ta le ye sam phang ai re ni shla ga ra halang ba shina tem salak vai sa ta le ye ashu no pi khulen wi defender ashu wi defender na clear sak vai sa laga pressure game pressure halang wi striker bing na 2-0 lead sa salala nungbi khulen wi defense bing li pressure mathala ke na mi fit le any mistake let luida goal score sami pai luye nungbi khulen number 17 hum thala hinal time te le ithum na thei ba ai chiba paula ka haya yukrule paula ka haya club ka third shot ta khle jarlo fc hi nungbi khulen wai na ne nungbi khulen bashina kifa masalak la attack kuchung ka salala ashiwile attacking le pass ma khamtha kala finishing khavat wi wangina attack tra khashida talala goal score masara la leida leye ashiwi defender midfielder keeper wena striker wena kashoi kick amalem ne ka like of coordination kala passing ka teo ka mong ka tawi wangina chances create ka saji mong dana la leida kleine che ka teo ka ashina mashung khiyai ka 2-0 je 2-2 saula bai da yerowish ka sanga chandra ka leida leye talange na shi number 11 le mi 11 na control sala shot quick vai sai ka defense wi halang wi defense kama thaje space ma khamiwi wang goal shot ma thalai na mo kheng sak ture corner kick for nungbi khulen changpai oh ma thalai na het tong la out chokai another substitution for nungbi khulen gadam na long substitution sak vai nungbi khulen players ping na technical area ling rai mere
Ashiwi game strategy kater Ashiwi coach abam gayston na yek sang milaga Ashi number 22 in 11 out Yerwi gutong na pangka PMC kala number 16 out 22 in 30 17 in 11 in Yerwi gutong na pang step pang line na ka PMC players kini juwang Ari scoreline hili halang katam now long na 2 nungbi kulen na 0 kasi wimang ngukui mi kam gara ikang reo himayang retura iwi uklung ngalanaw na sakai kamili wa achi uklung kai maya da shmanai da kasi ta hotel ipam sa kawa ning kasi na match ko gobain dang da yang milo da hang milaklo kala achi cross sacrifice alaga defender tight sanay ta defender na clear out sa mire kala halang katam na long we 11 na thai ka sa keeper nam thalai na block out sa mira kala be katam na long basinala nungbi khulen le hui da la ye Ashine shili Saturday salala. Ashiwi kuyu ring pazi ishili la ratsiya da. Be bashi fans nala numbi kulen li kuhota le ye. Kala be wing la na wing na halang li kuhota le ya. Corner kick for halang katam now long. Can they make it 3-0? Other questions at le ye. Another call for Halang KATAMNAO long. Now the scores is Halang 3, Nungbi Kulen 0. Halang KATAMNAO long na 3-0 in the lead side. Kala matching Real Mamanda Hishu katam now long na live coverage recording salaga game strategy game plan just stati sama mandale kasi pau sampang dalaye final he arwe nungbi kulene na halang katam now long kuyu ba shijina Hishu li akama final ngreora Hishu katam now long li final ngreora I mean kuri ling reo pam ba not all Hushu katam now long le final ngreora kama anishi kuyu bashina Arrow scoreline he 3-0 da halang na litsa dalaya ha Kala every match le that's another substitution for Halang katam now long Halang number 17 out number 8 in Halang nam talay na number 8 wimang match Halang katam now long na 3-0 in a lead sa salala offside tak hay bangin na Nungbi kulen li advantage miri match
halang katam na along na 3-0 ina lead sa salala game strategy plan ni kanga chay malay milakla asina adriana tangdala attack sak vai safu dalaye kala nungbi kulen basina akshida goal 3-0 hi goal kamangay na la pullback sak vai da asina sakjang dang randalaye akashina yulala game spirit leilagena Dames kinishina matalay ng Romy kayubang yaru kachung kanani ang kumpukchok talay number 10 na singdaloy talay danger sala kay number 10 na shot sa kay salaga pass shot salaga ayar pang nata shokayra number 10 ni pass miesa si matara ta paning mamanda fall back sa talay volleyball pungcha may na halang ng Romy talay yaru bing na chishong na may ng imite yung mise kalay final wang reo kisina katsing ying mamanda yaru na kasik Chiling soda itumi fashion berets kala traditional sholi sangida kale lashio kala yersho kamatata kale ya units ping shi ji ishila tsangra ishui kamata paide pangte langte kamata ji thainga ya da atumna leida kale ping units ping shi ji list mikama man payora itum program atam cha ta hafok laka atam cha ta kupsang kwai halangwi defender na out thai shokere thalai nang romi tele kala halangwi coach na mutong circle ta hanjai na defender na out tak shok mere nung bi ba shina goal ak manglala reduce sak vai goal ak mangla bull back sak vai da ashiwi attacking being ashiwi defense being ashiwi keeper being na thalai roadle number 10 halang number 10 na singlitele number 10 na singdalaga again number 10 out shogaira number 10 again number 10 na cross saka kawai ball ji singlitele ye ka pang nada thai ta out shogaira halang we president halang KATAMNAO long we president ni here we live coverage shong hile akshita ramilo the request satellite other substitution for NUNGBI Kulan number 6 out number 18 in yarina pang line ka pmisa NUNGBI Kulan with defender na another attempt sak vai kangaran jilemak miyamna the defense died salake na leitele defense na clear sa shoglaga out shogare it's a throw in for halang KATAMNAO long the score line is halang 3 NUNGBI Kulan 0 the talaya aru game atamata the gifts go laka sangai fear the attempt satellite lakvak NUNGBI Kulan bashina 3-0 hishim ni mapungong mra it should be 2-0 or it should be 3-1 or 3-2 in a game here or it should be 3-3 in a game here close up from ra kajui kangarane na panglage na kininishina real talaye Halang number 2 na singkawai salaka out shokare is a throw in for NUNGBI Kulan
cross ball sak vai satale cross ball sak vai salaga makarer to the referee na free kick mira contact lay khai bang Thai ka laga wall block side defender na halangwi president hiliraira phada khleba jina hilira milo throw in for nongbi kulen no hirchamilaga ashuwi attacking bingli halangwi defense na home gel ka sang thata sang dalaye cross ball thalai sang mie oh ka defense na matha the clear sa shogaira now the ball is with halang KATAMNAO long ka chung ka shita talala defense line shake maksawi bang goal score masarar tura yellow card for halang KATAMNAO long players ping na kasha paine tangda card mashai khwai sa se he will penalty laye paisa kong e fair play referee na fair play mere halang number 13 na thaisang mere 13 na akshida let's close the game with 4-0 the thaisang meka nungbi kulen with defender na mathana ida chance create masa khwing sakla out chogare it's a goal kick thaisang merem thalagina nungbi kulen li ashu fence ping na at least one goal pull back samilo the request satale ye score line hit 3-0 in a salala yang the clear ping na 3-1 one goal pull back samilo the request satale ye players ping na ngachang ka chat ma leilak la chotai salala spirit leilak ina ngateu mi te ye goal zangkhwing rock khawai lit sa ta khle ya dim bashi jinala lit sa ta le ye da dime waste masala mi lakla gentle salage nang romi te ye lakawak nungbi kulen bashi nala goal like a bullback sakwai da na buying rock te ye ka outcome ji king sasani klama team na pass sang mi ye pass sang mi laga striker malay kisawi man halangwi keeper na yont se khoira
throw in by Nungbi Kulen. Nai lakai goal area ling nai lakai apamli Nungbi Kulen bashina. Throw in Samilaka. Corner kick Taire. Corner kick hile. Can they make it 3-1? Ashina scoreline li register Masar Claude handle keeper na. Matalan quick tif. Ashiwi Nungbi na attempt salutele. Oh, defender na. Defender na. Di area li. Ball je. Malaying saksa. Danger zone li. Ball je mangram ra. The out touch of mire. It's a throw in for Nungbi Kulen now. Nungbi Kulen na. Hetsan kawai salaka. Players bing na. Yeru bing na lung lima sang lo. Yeru bing na lung lima sang lo. Yeru bing cha lung lima sang lo. Players bing na. Kala referee lay de lay. Yeru bing cha yashok myo lo. Technical area cross masami lo. Players akbashi na lo. Yeru bing na. Alung masang lo. Game je natum na decision mo mimra. Game je feel along li itumi referee lay. Along li zang laga nawai tuiji na mawai mra ka natum ka sangay na konsar may kabay lay. Then yeru bing na yashok myo lo. Referee lay de lay. Dim kaniwi captain lay de lay. Dim kaniwi nashi unit nashi team wi captain jile respect salo. Naramwe football captain jile respect milo. Natum na along li yong kasang taran. No way. Football team captain jile confident makalay. Jen na yeri na yong kasang wiban. Referee na yellow card mi bumba mayre. Itom yeri je technical area wena makan say. Free kick. Free kick for Nungbi Kulen KATAMNAO long. Nungbi Kulen KATAMNAO long na. Goal register sakavai. 3-0 je at least one call bull back sakavai. ATM sa dalaye. Beautiful free kick. Matalay miyaka. Oh, defender na. Defender na. Keeper lichu made ang wakalaga. Safe side. It's a full time. And the score is 3-0 in favor of Halang. Arwi football semi-final match. Halang versus Nungbi Kulen ngarolaga. Halang KATAMNAO long na 3-0 ay na yueda. Our final here, final match here. Two times former champion. Hushu KATAMNAO long versus Halang KATAMNAO long akamang Realmira. A very big congratulations to Halang KATAMNAO long. Kala dim kaninishina matalagin ng Realmi kai chuvang ningshi traka phonshok dale games